Wabici-inĩ ya cibũ wa Embulbul wodi-inĩ ya Ololua gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩkuo mũingĩ kuma wodi-inĩ ĩno, atongoria hamwe na maobitha wathani wa matũra maunanĩire njũng'wa marĩ na muoroto wa gũcirĩra mathĩna marĩa makoretwo makĩmagũmĩra. Maji ikipita barabara haitapasuliwa mitaro. Thĩinĩ wa baratha ta ici niho mũingĩ ũheagwo mweke wa kwĩitũrũra, na ta haha maratarĩria mamwe ma mathĩna marĩa makoretwo makĩmagũmĩra arĩ ma wagi wa gwathĩrĩria maĩ ma gĩko matũra-inĩ ma gũkũ, wongerereku wa ciĩko cia ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, wagi wa motungata matiganĩte kuma kũrĩ thirikari ya Kajiado gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Hoya tũngĩta kũrĩ thirikari ona twĩte kũrĩ washikadau othe metĩkĩre tũnyitane moko na nĩgetha tũhote kũ fight this menace ya drugs in our community because our young generation ni marahũthĩra matoi madhara mayo. Miongoni mwa yale masuala ambayo yameweza kutajwa yanayoathiri mtaa huu yanahusiana kwanza swala la mazingira, na katika swala la mazingira matatizo mengi ambayo tumeweza kuyaona yakiwa yanajitokeza katika sehemu hii ni ule uchafuzi na utupaji taka hovyo hovyo, hasa zile taka za kufungia watoto, kwa Kiingereza wanaziita pampers, na vile vile kuna tatizo kubwa la kule kuachilia maji taka tunaita raw sewage katika baadhi ya mitaa. Na wona mũingĩ warĩkia kwĩitũrũra, honge itiganĩte na iria ciarongorerio nĩ marĩa macirirwo nĩ ciheagwo mweke wa kuheana mwerekera. Mambo ya street lighting, na hii ni shida ambayo tunatambua kwamba iko, lakini nimehakikishia kwamba tumeweza kuongea na engineer wa county na kuanzia wiki ijayo zile taa ambazo zimezima sitaanza kuona tena. Ndiposa tumalize shida ya kukatiwa stima. Borehole 2 hapa Bulbul zinafaa kufanyiwa solarization. Ikifanyiwa solarization, hiyo maneno imeisha. Na mimi nitaomba kwa heshima kubwa, kwa sababu na mheshimiwa yeye anaweza kusukuma kuliko vile mimi naweza kusukuma. Tulieka mulika mwizi last year. It is paid for fully, ambayo Kariobangi. Mpaka leo hamjatupatia stima. Mpaka leo. Jana simulinipatia nafasi hapo kwenu. Niliweka mulika mwizi, kila mtu abebe msalaba yake. Mothe kenda wa ikũmi mũingĩ wa gũkũ ũtarĩirie marenda kuona ciĩko igĩkĩka to mĩario tu. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Embulbul Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.